hujan saja karena hujan ini saya tidak akan pasang juga. Itu Bi. Bisa bisa duka tetarpa pembase do to tapoto do ni daron to yo tu diri na patomali yo. Oke pase do yo to do. Yo tabe ka pagkamayang ko do ka man nang kailangan ko man. Ito sa kanata. Tatang mga talaga po ang tumamata na masabayan. O buwang moira ka na urang sala ko tututi mo din. Apa din mo to kumuha tuntong lagi pataru hindi niyo na. Lawan ng karang hindi ba nakarabubo na pa-entry ito kita kabawa ko buwang. Si tuwang kapatunganan di buwang kumuha lagi ang karang nilo. Lagi ang takmelo, lakuin ang tumangka mo na pasag kami ito na arapo. Wala na rin tayo tuyo na kasayat na puwang Yesus. O puwang na kiyang takmelo oralan kalingkat na ako saya na ko. Rampo na lakuin ang kanipatu. Lada nilang kuwasang di o ang beto tumampat. Pinagino ka na rin mas tambayan o puwang lang ka na puwang ipot Yesus mas tambayan. Amin. Moro kami anak ko di ko to mga na siya pakulina tama kami. Kaya kami tumutua impuro mo kulitin na. Iya, itu terpal lah kami ini anu na tampak na terpal. Tujo. Dak ada ni. Kami nak sampo ni. Ya akan. Kita tama kami. Okay, tama na sa kami. Ya. Tungan siapa? Katawa to. Tama mo, lu na dalulangan mo. Tali ito ka dito, ito mo, dakaran kaya ano lo, ulang mo. Ipakin ulang-ulang ni, sa mga tukalakan na. Ulangi na to. Tama yun ito, kuning ka din niyo. Asalang kalang ulang doy. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano pamilayan mo ito? Kita kira pemilangan. Oh, yo. Kira kami. Iya. Kiri. Bukan ke telefon komiti. Ya, ke sini Pak. Angkapi, belum ada rompi sini. Belum ada rompi. Oh, kandas pulang. Banyak, oke sudah. Lagi pepori nani pori yo, anu. Lagi pepori. Berkata tali pantore eteno, dia cara suluk kilo La suluk. Lagi tali la suluk. Yo to, sa di mana kapanere ng tali. Tali. Nah, di yana belum sa ketuka. Ron, ini. Alam kita tali, siap betul dekat tali. Pakai tek kemilangan tu trek karangan bunga Dia mau tali. Dia berkata nara tali dia tu, tali lagi pabrik Moreno. Dia sa di bala na nere dari kapangalan ni tali. Oh iya. Pakai karawang ko hinahantan ko, butuan. Dah pamilya ni ko dah ko tali. Tali ko butuan.
tali dipakai malam apa saja dong kita. Itu turun itu ya tuh balik-balik lah, kalau kan itu rekor. Oh itu karang mo. Oh namanya dia upre kalau itu di Cina bertatapek ke itu. Ano na ko ni kapibe tulang tino na. Ulang tino to. Yan te bali-bali at palangan nito trick. Ayan te may karangan puno. Palangan natin. Hindi po eh. O ito. Hindi, palangan hindi. Opo nila. Yan po bali-bali may palangan ko. Namaya po karangan puno. Tali pagkasika bisa kami paundo ng tawag niyo. Tutuloy ko. Hujan. Pagkasika di mana? Ya, udah. Tidak. Lalu kemudian itu udah. Lalu kemudian itu. Apa namanya tempat tur ini? Saluna kayaknya. Saluna? Iya. Oh, Saluna. Dikubur di Saluna. Oke, di Saluna guys. Oke, pulang dulu. Oke, di Saluna katanya ini Mbak Rizky. Oh. Motor apa? Boleh teh? Tak ada yang bisa motor. Ano lorok pa dyan, no? Iya. O yan ka, Mar. Pagkatas ka ka, naranang na marili niyo. Iya. Hindi, hindi. Ano, kaya makarisoro. Dalam kamu kami namin namin. Pulang. Okay, pulang. Siti. Laman na to, layang kalangan na to. Laporan orang bangki mana? Eh? Ada ke Saluna. Dito, pala man ito lang to. Dari turun dulu, di tengah dulu tuh. Pwede rin siya. Ah, O, di pa yung tularan to, kanan mo. Eh? dia dapat koket doang mau bawa koket. Apa Indonesia? Dia kami, pasar Indonesia. Tengok apa yang kami? Oh. Pernah kita doy. Pagkailangan dyan lang, pagkailangan dyan. Pila-pila rin na... Saya pilote, kita dia mereka ambil. Nak tahu pilote. Tak. Bukan aku kalau ini. Kailangan mo kumilang ang tutoy, kailangan ko, i-pwede mo ang mirado to, karena ko ba? Doro kumida ko sa Makotoro, sa bata na dito sa Pili Ambulance, dura alaman. Doro kumi. Doro ko dito di Pero mamirado to karena ko ba? Yang nilamang na yan ti urante way matanggalit ka kilo sa papaketin. Nama sepat tampil di pengeluar. Sepatnya dia urante jangan terlalu berdekatan kendaraan karena ada beberapa tanjakan. Jadi jaga jarak, jangan terlalu dekat. Yo ya, itu Marelo. Ya, pemain itu posika, pemain itu. Oke, oke. Tabi dia boleh.
Pak itu sistem. Mantap, mantap. Elmo, mantap kok. Yuk, kene kumilangan na ambulansya. Wah, di jam tahu dulu. Kene kumilangan teman ke dulu kumilangan tira. Ini. Ah, ya boleh udah. Oke. Di kaburu di Saluna. Oh, Bapak Kevin sudah berangkat. Ini. Gitu nih. Ya, ona may kurang komite may keluarga siya lebih utama to mana male. Kaya kuminain na Okay. Lapat tabi. Ya, okay kira. Kaya kuminain na to training male. Riga, patu tinggal dah. Wah! Ah, ya. Taruh to, delay mo taruh to. Kadang-kadang aku waktu masih ada. Belai. Alay pintar beda masuk ke. Beda mana kalau? Hey, mau ke tues total nih. S-nya ini tidak laku juga. Oh, bendo nurang gambar ini. Oke, keluarga yang mantau dari jauh. Nah, Pak Kevin sudah berangkat. Menuju ke Nanti kau mendap dia kemarin kau bilang daripada main kita. Nggak bisa ulangan tuh, tapi pistol nanti terulang nggak bisa. Jangan lo siya pengapun tuloy. Kan? Bisa na boleh poser na to dominan ka. Oh, bener kok gigay sila. Maling ka, kita ba yung ibo? Labahan ito, maling ka. Wah. Oh, video ni guys. Tembus berkat lo toh. Tembus mo.
Saya mau ronda apa pilih nih, woi. Nah. Magkasakasa tuto na. Darga, dia berkunci petani, Pak. Manda kami lepya. Lang kami. Malelo. May kayo. Oh, ayam titik. Kita putar dulu di sini. Lupa hop hop. Hop hop ke. Nekan itu. Itu kamera itu. Bener kabaris kita yo. Tadi malam lewat sini, saya terus ke Keren,
Ano? Kampera pa? Kapira pa. Kalau yung rampo mo kaya ito ginano. Oo. Tang ito kayo. Oo, kayo na eh. Oo. Nasungkay kayo ito matanta. Oo, iyo. Rampo mo kaya na. Kita kiniling kampung ini. Taman-taman, o panahon eh. Oh, gitu. Grabe, so garanti. Oh, rapot yun. Halo guys, tolong lihat kan buka kamera. Ada nih kan. Oh, personalnya. Oh, personalnya mana Tio? Kapan kamu? Terima kasih ya. Murah kota Malsola? Tidak, Eh, tidak. Yang kamu jadi beliau. nah, Ponte SMP SMA 1, Nanggala. SMA Dede. SMA 1 Nanggala. Hey. Ah. Warna Dede. Ay, satu sudah diuran guys. Nah, doang kita. Woi. Dadar pemerintah li konte, Palembang ka. Pemerintah lah tarik pemul sih guys. Cuaca tidak bersahabat. Cuaca tidak polos. Mau pemerintah kasih mulus jalan ki supaya Jalan robek-robek. ya sampai lalakar itu nih deh. Yo, lalakar to. Ya aku taruh orang kini tuh taruh mobil lari ke kulai. Oh, Taruh di penggala. cuman solo rokok. Iya, pas belum ini wah. Aku salah teh. Ah, berarti 5 kilo kali lagu dia tak ada teh. Yo. Rampo mo kaya kita yung minato na. Ah. Halo guys. Weh, pasang ko tuh guys. Sige, Pulang kuma. mandi. Cara segi ko bro teh. Usahakan tidak. Nanti dia yo. Tidak akan. Tak segi ko mo. Tidak. Ini murid-murid nasib pasnya. Ya, sedikit apa? Ah, kita na mo segi ko eh. Tidak. Kita juga. Kayu tuh kayu. Hah? Kayu awas kok. Ah. Satu
kita bertemu dengan kendaraan di jalan sempit. Oh, ini lewat. Dan kendaraan berangkatnya kan di Bandara Kenal Iya. Masih buka begitu Turki sana. Kira jalan kete. Yo, Gereja apa teh? Bante Costa. Bante Costa. Oh. Jalan apa teh? Dako apa nih? Lalang kampung boleh. Jalan Tani. Jalan tani. Ada petir. Oh, parkir motor teh. Kopi ah, asik nih. Tolong ka. Hey. Cepat aku. Sarai kamu tapi onte. Pegang dulu bro. Bro, pegang dulu bro. Halo guys. Ya, kita sudah sampai di kuburan. Ya, setelah perjalanan yang begitu ekstrim karena hujan, kita sudah sampai. Silpa. Loro ka na ano? Oh, yang itu oleh benar lalam dulu tuh. Itu. Ayo. Perkelalan rokok. Mau dibawa.
Yo dami. Diwan tu. Bawa mami. Yo berkelangan. Kota mulia hatiku Barangkali apa? Semua. Yang ininya. Jasnya tadi. Orang kau pirade saba. Orang kami. Orang kami. Orang kami. Depan. Jas yang hitam tuh. Jas yang hitam tuh. Lantai Balani pongke pinta. Tunggu itu namanya saya nak kutin ni mamanya tiap kali. Dengan nasi singkang. Orang ini. Lantai na. Om Brad dititip salam sama Sa salit aja mati pat. Iyo, hindi. Ya duka mo nang purasak daw di patani. Sa batalin tadi pinawal eh. Jalusin na. apa? Jalusin na pula. Gargansola ni Kimbar pada dan lagi tama bataan sa adingan ni nyintain bisito. Kami orang gaya gargaji to. Bataan tama na. Kita kasih dia lain dia ni. Bisa dialek itu aja itu. Sirin deh. Oh, iyo, penolu sirilan no. Lamian ka, para kutire sa ito. Udah tahu deh. Wah, udah tahu tuh. Banyak jenazah. Balik ya, Dek. Mati ka kita sulo lang. Kulitin ang tama dalo. Jo kami kaya, tangkay ya. Yo kami eh. Adik kita dah. Itu ya. Masuk ke? Kasihan na, sipi. Yuk ke bawah ni. Ano na, pegangan na to tapi ano to, dari Ya to, ano na? Apa sana? Pegangan na Pagkalos dyan. deh. Parek kepi. Parek kepi. Pas-pas sih ya. Kata apa kita nih? Ete to. Berapa berapa Pak?
Kila so. Tama rin ito lang ito le. Ito le. Kevin. Anak Kevin. Hindi siya pagupitan. Lahat ka plastic ijas. Mau ni Songka. Pura na daw. Sedang ka motor ni Pel lang silumin. Ngerti ya. Na din no rara jo ka. Ito si Mura. Puti na surya to. Iya. Lupa ko lang tas plastik ko. Tiga lo. Gitu. Pakuseng ini pakai ni. Sing ate. Kan tam te. Kana nakundul lame. Bulan baru deh. Yun na tayo. Seperti paku itu. Teko, cuman ano. Tenang-tenang ya Pak ya. Kayak di bahan kita video. Bebek. Oh. Tiga apa? Kevin. Oke, Kevin. Kelas berapa Kevin? Kevin ditanya. Kelas Kevin sudah sekolah di mana? Di Depok. SMA. SMP. Oh, SMP kelas 1. Satu SMP. Satu SMP. Iya. Berarti umur 13 tahun ya. Iya, 13 tahun. Hmm. Ya, saya ini Bapak Kevin. Pegang satu kali baru ini. Ya. Ya, Kevin pulang ya Pak ya. Tenang ya Pak ya. Berdiri nanti. Ya. Samping. Saya taruh semua dulu bunganya baru. Nah, oke. Demikianlah Oke. pemirsa. Nah, keluarga yang menyaksikan dari jauh. Semua. Iya. Iya, mak foto ke. Iya, di Ya, sini. foto kamu dulu. Iya, foto-foto kita. Ya, foto-foto dulu. Ya, terima kasih. Sini dulu. Semua sini. Sini. Ya, foto-foto dulu, Tara. Wah. Paku. Pernah paku na. Sana. Mama.